Cibone, isto tako i Cedevita koja mora paziti na kvalitetnu obranu i održati ovu situaciju koju sada ima, a ona im garantira produžetak ako se uspiju obraniti u završnih 12 nepunih sekundi ove utakmice. Lopta sa strane dodana do Blessingama. Blessingame, pa sada što zapravo učiniti u završnih 7 sekundi? Blessingame ima loptu, on će ići na prodor ili šut. Blessingame ide pod koš, teška situacija preko dva igrača, promašio lopte, uhvatio Nicević i gledat ćemo produžetak. Ovo je najpravednije. Mirjana Žugec-Pavičić, ako je još uvijek u studiju, možemo s novostima. Tako je, Lovorko, idemo mi s novostima, taman će završiti produžetak kad budu gotove. 21 sati i 40 minuta. Hrvatski radio. Drugi program. Novosti. Predviđeni početak samita EU-a na kojem je glavna tema višegodišnji proračunski okvir ponovno je odgođen, iako najavljen za 15 sati.